o maia, ia tātou ifo, ma ia tātou pūnonou, ia tō tutuli I luma o Iova le na whaia I tātou. Awa o lo tātou wa tua lava ia, o I tātou fo'i o le nuu ua whangaina ia, ma le lafu ma moe o I lona ao. O le aso nei, a whai tau te whaalongo ai I siu whafonga. Awane I whaamaaina o tau loto. Pei ona whaia I meripa, e pei ona whaia I le aso na I mase I le vao. O upu ia o le awhionga pa ia le tua, ua whai ma upu e whaato mua ai le whawhelo inga I le ne Afiafi. E tātou te whawhetai whaatasi ai I le alofa ma le anga le lei o le tua. Na ia pui pui ai, ma taitai mai ai lo tau soifua ma lo neola. Pei o la le whaisalamo, o maia I nā tātou ifo, ma ia tātou pūno nou, ia tō tutuli I luma o Iova o le na whaia I tātou. Awa o lo tātou wa tua lavaia, o I tātou fo'i o le nuu wa whangaina ia, ma le lafu ma moe I lona ao. Vi ia lea ma whaafitaia le alofa ma le anga le lei o le tua. A vea ia le nei wanoa e whaatalofa Faapitoa, I lau sunga I le taitai o le karesia sa fitu Samoa. Sunga alai moana, Pasta Wilipapu. Le tina o le ngaluenga, whaletua tiana, ai maise le no whaalo. Ua whamalo le onsai, I tiute, o le whiau ma le ngaluenga le matai. O le titalo, ia maua pea le soifanuia le tino, e sili I la le nganga, a wale whenga iai ma le ngaluenga le matai. Whatalofa fo'i le autustusi, sunga papalii, pasta ia feta maspau, le whaletua ai maise le ainga li. Le teu oloa, ui tualangi, pasta ata tenu wasa, le whaletua ai maise le no whaalo. Whamalo I ulua tiute, whamalo le whatotoa, I le whiau matiute o le ngaluenga a le atua. Whatalofa I teitai mata ngaluenga, whaletua mainga, whamalo I o tau whaiva, I lo o tau tutuai matangi olo tutuai matangi olo fia o le ngaluenga le matai. Lau whai ngaluenga whai whiau whaletua mainga, se whamalo le lo tele, whamalo le onsai, sunga ia wao mainga, ai maise le tia mai mo Iesu, whaftai le matawi le tua ma le ngaluenga. Le au whai ngaluenga whai whiau te mamalo lo, mtina malo lo, o le ngaluenga o au, ai maise na yo tātou mātua, la wao sina o le whiau, ma le ngaluenga a le atua. Maua pea lo tau soifua tului, a wā le tuliwaina o le ngaluenga le matai. A hula fo'i maarona, wa whamalo yo tau whaiva, whamalo tau atai, whamalo le manatu I le atua e ala I o tau tute. Sungai ti akono I la o lua sa se lua, ia lii matamaitai, whamalo le ngalue, le au talavou mata ngō fie, whamalo atu I lo tau langolango I so o se vaenga, se I o lava I nai whanawiti. Whatalofa fo I se wō po se paanga, sa moa le atu nupele, o lo maua mai le nei ala ata whesota inga, I lunga o le nei platform,
Tau ina ia whamanuia le tua I lo mafuta mai. Whaftai. Walau atu Faapitoa. Le Aufaipese walau tongia li nei tai ao. Ia awase vi inga e whamawalunga ai. Le vi inga o le tua li nei tai ao. Lau saunia le tātou talo. Yo vai le tua lo mātou te mai lo whia le langi. Mātou te whaftai le nei wanoa o mawhai o na mātou maua. O mātou tūtū la iai ma e whaungaina ai lo mātou soifua ala I lau whiau ma lau whina ngalo. O le leile mana o le anganga pa ia se A Afio Mai. Ma whapena o na mafuteina o mātou tangate le nei Afiafi. Ai mai se le whafonganga alo atunu pele o ro lātou maua mai I lunga o ala ate le nei Afiafi. E ala I lou finangalo. Whaftai tele I lou whangaina o lo mātou soifua ma lo mātou wala whātaua. I lou lava suafa Iesu uole ma ua mātou ta talo tuai. Amen. O le Afiafi nei, au te manatu, o le amaua se whiau, e tatai ai la tātou, wa ai le nei Afiafi mai le tusi o Amosa, o le mata upu e tolu, ia a olona whai upu mua se ia whaangata mai I lona whai upu e fitu. Peitai o le a o le whaitauina atu, ai o le a whaongaina le tātou tusi whaitau e ala le whiau le nei Afiafi, o le a mawhai o na awala mai ai le fina ngalo le tua mo I tātou, e pei o le nei Afiafi le sauninga o le lotu Afiafi. O na umai lea o le mau a whaautuina e whapea,
I le amosa le tolu a lona whai upu e fitu e whapea lona whaitauina. E le whaia lava se mea e le lii o Iova. Ae whaalia lona finangalo i ana au auna o perfeta. O lona winga le ainga o le tua i le Afiafi nei, ua ta oto mai le whiau o le tua i le Afiafi nei, ma le whata atianga e ala i le whiau o le tua. Whai mai le upu o le tua i le Afiafi nei, e le whaia lava se mea i o Iova, ai whaalia lona finangalo i ana au auna o perfeta. Pea e matau le angai mai o le whiau po le finangalo le tua na i e le whiau o le tua i le taimi o noa. Na awala mai i le au auna i anoa le whiau o le tua. Mai le fia se lau afe o tangata i le nau ngā tupulanga ai na wala au Faapitoa le tua i anoa. Ina ia alanga le whiau. Ma e mai tau ina ai, e na o le toa valu i la tau na whasauina. Mai le nā au ngā tupulanga e fiafe mafe na iai nā vai tau o le soifuanga. Se yo o na au mai ai pea le fina ngalo le tua. Ma wala ma wala au mai ai le na au na profeta o Elia. Ma e mai tau ina. Fai mai le upua le tua e ala ia Elia le profeta. E ao ona e whailoa le fina ngalo le tua mo Israelu no. E loa whapefea. Walu se lau lima sifulu au auna pa aram sa whaira ai le ima whai o na manu malo. Tūtua tasi au auna le tua, le tangata o le tua na whaalia iosi nā taulanga i lua, tapua inga i lolo yaso. Ma le tua tapua inga i lo aile sa patimoni o le tua. O le ale tala na tātou maua. Na pau mai le afi mai le langi. Ma whapena o na whaamuina i le taulanga o le tangata o le tua. E a Abrahamo malanaosi ngā taulanga, e ala ilona atali i toa tasio i saako. Na whailoa i fo i le tua e ala i ana au auna perfecta lona finangalo. Se iau mai a mose le au auna i le ata o le whiau na wala au Faapitoa ai le tua i a mose le au auna i le maunga sinai. E whapena fo i le whiau lea o lo momoli matau momoli atu le Afiafi nei. E le whaia lava se mea e le li o Iova, ai whaalia lona finangalo i ana au auna perfecta. O lona winga le ainga o le tua, God has promised to make known to us through his prophets anything that will significantly affect us and our relationship with him. God's method of communication through his prophet is needed until the end of time in order to edify, strengthen, and build up his church. E pealanga sa mene la ingo le tua. Pa mai le ingo le autu o fe au le Afiafi nei, wa fa autu ina e whapea. E whaalia Yehova o lona finangalo i ana au auna o perfecta. E whaalia Yehova lona finangalo i ana au auna o perfecta. E loa whapethea pe whaitau, pe a mōsau taimi le tusi whaitau. E le mata upu le tolu whai upu mo whai mai le athionga pa ia le tua. Le whanaunga i sara e lue. Ia o tau whaalongo longo mai i lena i upu. O loo wheta lai mai Jehova i ate o tau. A toa male ainga uman o aveina hae nei le nuu ai kupito. O loo whapea mai, whai upelua. Ua na o tau lava,
ua o iloa I ainga uma o le lalolangi. Ea, ua na o tau lava, ua o iloa I ainga uma o le lalolangi. O le melea, o te whaasalaina I o tau, ona o a o tau ang sala. Pe ana whai atu le taimi o mai, na iei le whiau na o mai le atua le taimi o noa. E ti ngā le toa tele o le nā lalolangi, ai na o le toa valu lava I lātou na whasaoina, o I lātou na muli muli mausitai I le mea e whina ngalo ai le tua. E whape na fo I le taimi nei ua e soifua ma o tā hola ai. Whai mai le upua le tua, na wala mai le au auna o Amosa. Amos announced that God will judge Israel for breaking its relationship with him by refusing to repent after receiving past warning. O le ale past warning, ua lātou I loa le fina ngalo le tua, ai le imatua I ana I le me fina ngalo ai le tua. O le Afiafi lale nei pia e suesu e le mata upu le e tolu o le Amosa. E wha ni semen o lo iai o le a whaongaina ai le tātou tusi whaitau e whailoa atu le whiau le Afiafi nei. Ma o vaenga I e wha o lo tautalangia le au auna o Amosa o lona winga o le urgency o le whiau na manao ai Amosa e tau mo le nuu o le atua. Whai mai le vaenga mua por sili mua o le nei Afiafi. E wheo ai whatasi ea se to alua pe a le lotonga tasi I laua. Can two walk together except they be agree? Vaenga lua. E tangi ea le leona I le vao. Pe a le aise mea uana saia. Will a lion roar in the forest when he had no prey? Sile tolu. E la vea ea le manulele I le mai lei le lau ele. A ua le aise mai lei mo ia. Can a bird fall in a snare upon the earth where no trap is for him? Ma le fesele wha, e lia e le pū le ai le atu vale ai tangata. Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? Sili la e wha, o leo le atau mawhai, e taliina le Afiafi nei a whaanga solo le whiau le tua, ua au mai mo oi mau le Afiafi nei. Sili mua. Whai mai le sili mua. E wheo ai whaatasi ea se to alua, pe a le loto ngā tasi I laua. E te nofo e mawhau le Afiafi nei a o e whaitau I le nei whai upu. Pe whaamata e mawhai o na sāwa wali whaatasi se to alua a le tutusa o la loto. O le ata, o le urgency o le whiau na avatu e Amosa mo Israelu. Malona manaonga na au mai ai e le atua Israelu mai ai kupito o le manaonga o Amosa le profeta. Mo Israelu ina ia sāwa wali whaatasi ma le atua. When we read this verse, we think of two people who have agreed to meet with each other. They meet by appointment. Similarly, God had an agreement with Israel. They will meet by appointment. God signed an agreement. Israel was unique. Na Faapitoa le walawina e le atua Israelu lununu. E loa Faapefea, le fai upu e, lua le mata upu lea. Ua na o tau lava ua o wiloa, I le ainga uma o le lalolangi. You only have, I know,
of all the families of the earth. God said. Amen. But when two people meet and do nothing, but quarrel as they walk together, what's happened? They come to a parting of the ways of separation. Ele mawhai, o na o whaatasi o le to alua, pe a le tutusa o la loto. Ua whaingoa ai ma whaatusa ai, ele profeta o Amosa Israelu. Ele mawhai o na la tau iloa le taitainga le atua na taitai mai ai la tau. Mai le vaenga lua, por silo na lua, tātou te mai moa ai le Afiafi nei. E tangi ea le leona i le vao, pe a le aise mea ua na saia. Will a lion roar in the forest when he had no prey? Ua tātou ilo ele mawhai o na tangi le leonga i le vao, pe a whai ele aise mea ua na aia pe na te mawaina. Ai whai mai, le tali e toi tali ia Amos le tusi leana tātou, a vea matusi whai tau. Here Amos was drawing on his experience in the wild. He knew that a lion usually does not roar until it has found its prey. And that God only threatens when he is prepared to punish. E la ngona tu ea, le leo o le tamai leona i luna lua, pe a whai ua le maua se mea. Ua whaonga ina, e le au na, e le atua le nā tula o le sio manga, le ata o le urgency o le whiau na tau mawhai e momoli mo Israelu le nuu filifilia. Whai mai le fisili e tolu, tātou te mai moa ai le Afiafi nei, e la vea ea le manu lele le mai lei le lau ele ele. A ua le ai se mai lei mo ia. Can a bird fall in a snare upon the earth where no trap is for him? E la vea ea le manu lele i le lau ele ele, a ua le maua se mea. O i ua tātou mōli mau ai e tusa o le whiau na alangaina le au na o Amosa. Amos also knew that a snare only spring up from the ground when it has caught something, and that Israel must not imagine his prophecy to be idle threats. Amen. Nela ingo le tua. Mar silon fa, Elia e le pule ai le ato tu vale ai tangata. Elia e le pule ai le ato tu vale ai tangata. I le taimi o le au na a le atua o Amosa, o le sign o le trumpet blast was an urgent signal of danger, as was the air raid rise in the World War II i taimi o taua. E la ngona loa le leo o le pū o lona winga o le ata e te tau o na sulu e su e se mea e olai. Within minutes, Pombo will indiscriminately unroll their carcass of turf on factories and homes. O lona winga, we had no time to waste in seeking a shelter. Our sense of urgency was like Amos. Le taimi wa tātou iai le tunuu Samoa o whaafafonga mai. Wa tātou iai, wa tātou waai atu i le whaataunuinga upu o le waraanga. O le a, le leo, le pūlea e tātou te whaatalitali ai. O le taimi e au mai ai le whaamamaluina o le asa. Pa e waai a Samoa ua iai le lātou IT o lo sainina le taimile nei e tau o le IT, o le national IT. O le ale winga o le IT mo Samoa le atinu. O lona winga o le IT o le whamamaluinga o le asa po le ulu a yaso. Ai au mai ai tua, whai mai o i lātou uma o e saini, e maua le 5 la.
e whaafai le vai, a o tua o loo iai le tonga fiti, o le counterfeit le ti Apollo. E whapenar au o le whiawhiri nei. Ua tangi le leona, po ai se le fefe. Ua wheta lai mai le li o Iova, po ai se le vavalo. Tātou whaasolo le whiau. Pa e manatu, mo sina tala ili nei tangata e suafa ia Amosa. Amosa ua iloa o ia na tusia le tusi. E mai ile nuu e tau o tikoa, located 12 miles south of Jerusalem, in the South Kingdom of Utah. Na matalanga luenga a Amosa i le fitu lima BC. La unga le taimi o tūlai ma le tupu o sia le tupu ia mai Jeroboamo le tupu o Israelu le fitu iwa o i le fitu tolu iwa. Ia ma le fitu iwa tolu le fitu lima tolu BC. O lona winga o le whiau le ana alanga ina e Amosa a o luma nai lua tausanga o luma nai le mafue. Le ana mo li mawai le tusia sa kalia e sfurfar fai upe lima. Na mo li mawhoi Amosa i le whapongi sa inga o le ao po o le awauli le ana pongi sa ina ai le aso lea e sefulu lima tausanga e fitu ono tolu. Te maua le Amosa na e valua lona fai upo iwa. O lona winga o le background po le tangata o Amosa pe afsiri po ai le tangata. O ia o le tangata sa whanga manu, ia po le tangata sa teu la aule o le suka moro. Pe ai fia maua fai mai le tala tangata leo amasia ina ua ia vauina Amosa, awana i toi launga i lumar whale tupu e fai mai Amosa i le tali le fitu sufa, o te le se profeta unei, o te le se ata li foi se profeta, a o le whanga mana au. Ma le ngā lue i suka moro, o lona winga, o le awa ma wa tau tino ai e Amosa, le tangata e yailo le tangata polo na background. A ta ua whai upasulima, a ua a vea au e Iova, sa au muli le la fumamoe, ma ua wha apea mai Iova ia te au, aluia i nā e vavalo i lau nuu o Israelu. O lona winga, o le vala au o le atua mo Amosa, na vala au Faapitoa e le atua lana au auna. O le ala le winga, o le ingoa Amosa, pe a esu e ai, o le winga o le ingoa e Amosa mai ngana e pelu o lona winga o le amas. To lift a burden to carry. Mua fa mai burden o longo winga o le nauna. A heavy or a difficult load to carry. Simeona mamafa ia Amosa mo le atua ma le va o ia ma Israelu le nuu filfilia. I say whawinga ina, the burden of responsibility is on your shoulders. E pe alang se ame. O lona winga, o le ingoa Amosa, burden or burden barrier. Burden of proof, the duty of responsibility to prove something. The burden of proof remains with us. O lona winga, o le upu po le tala le lei, po le upu moni, o le winga o le ingoa le profeta, the burden of proof remains with us. Le upu moni po le tala le lei, ia Iesu Keriso. O le winga, o le ingoa Iesu le tusi, God's promise to raise up the tabernacle of David, that is fallen, and close up the breaches, therefore. Le moni mawai le Amosa iwa sutasi. O le aso lea o te whatu ina ai le whale e pitanga o ta vita. Ua pa u. O te pupuni ana mea foi. Ua solo. O te ati na hae. Pei o na whaia i o na pō na mua. O le ala le fulfillment. O Iesu le tusi o Amosa.
Ale mon mawail tu se ngaruenga sulima sulfitu. Ina ia sa ili atu ile atali ile ali itangata ua totoe. Toe whafonga. Ina ia sa ili atu ile ali tangata ua totoe. Manu umalava o e ua whaingoa ina I lo ingoa ua wheta laima ia ileli o le na te whaia me uma. O lona winga le ainga le tua ua mautinoa ina ia sa ili atu ia Iova tangata ua totoe po le whanau ua totoe. The remnant church. La tātou whasolo I whiau le Afiafi nei. O le mele ua whetalai mai ai oia. Na fio ai oia I lunga mana tai whātangata o tau o I le tāwhianga. Wana foina foi me alofa I tangata. O a me alofa. Na ia tu ina mai foi nisi e whai ma apostolo. O isi foi e whai ma profeta. O isi foi e fola le tala le lei. O isi foi e whai ma leo leo. A toa ma wao. Ina ia. Ina ia wha a toa ina ai le au pa ia. La tau te whai ai ngaluenga. A au auna. Ia tina ele tino o keriso. Mai le whai upasulima. A ia mio whamaoni I le alofa. Ia tutupu I tātou ia te ia I mea uma. O le ulu lava ia. O ia foi o keriso. O ia o le ulu o le ekalesia. O lona winga le ainga le fiafine. The gift of prophecy is to be in the church as long as we are growing into the fullness of Christ. Amen. Nela ingo leto. O naso e ngata ai. O lo whapea mai le tua. E uina o lingi whaile o nganga I lunga o tangata malava. O na profeta mai ai lea o tau atali'i ma o tau afine. E lo whaalinga e o tau tau le lea. E whai miti foi o tau to ina. O le ale wala anga lea e wala awina I le fiafine. Aso ia e te soifua ma o wolai. Ai whai mai le whai upes fulu man valu. O ia aso foi. O te lilingi whai lo ngangpa ia I lunga o auna. Tanem au auna fine. La tau te profeta mai ai. The gift of prophecy is to be in the church as long as we are growing into the fullness of Christ. Vesilila, o ai la waita I ai le tarako. Ua ita fo I le tarako I le fafine. O na aluatu ai lea o ia e tau le taua mai la tau watotoe o lana whanau. O e ua tau si I poloa inga le atua ma ua ta ofi le mau I a Iesu Keriso. Le ale mau I a Iesu Keriso o e ua tau si I poloa inga le atua ma ua ta ofi le mau I a Iesu Keriso. The testimony of Jesus is the one of the identifying marks of God's faithful remnant church in the last days. Ele ngata o tu la fona se fulu a o le mau I a Iesu Keriso e la tau te loa wha matala ta itasi ai valo anga le tuspaia. Le la tatu fasolo ma mai moai. O le anganga la valo anga po le testimony of Jesus ona au whapa ua tule I luma o na vai e ifo I a te ia a ua whai mai o ia I a tau I oe. Aua lava. O au o lo uso a au auna. O sole au uso foi ua iai le mau I a Iesu. Ia e ifo I le atua awa o le anganga le valoanga o le mau lea I a Iesu. Amen. Nela ingo le tua. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Mai le whai upesu tolu su walu. O le mea le nei ua iai le poto.
O lea ua iai le mā faufau. I nā whaitau wia o ia i le whaitau a whai o le manu whai. A wā o le whaitau a whai lea o le tangata. O lona whaitau a whai foi. E ono se lau. Ma le ono ngā fulu ma le ono. Whai mai le mua te salania 5 luas fulu ma le futasi. Aua le tau whātau waa i perofetanga. Ia tofo i mea umalava. Ia tau mau i mea lele. O lona winga, we are not to despise prophecies, but we are to test them, to determine if they truly come from God. Amen, nila ingo letu. Whamail tu se yoane, whamo mua mna tau le au pele. Aua tau te whaalongo i nganga umalava. Ayo tau tofo i nganga pe mai le atua i la tau. Awa e to atele perofeta pepelo. Ua atu ile lalolangi. O le mele nei. Tau te iloa ai le nganga o le atua. O nganga uma o e tau tino, ua maliu mai Iesu ke riso i le tino. Mai le atua lava i la tau, whau petolu. A o nganga uma o e le tau tino, ua maliu mai Iesu ke riso i le tino, e le mai le atua i la tau, o le aneti ke riso lava le nā, ua o tau whaalongo ai, o le asau, o lo o iai nei lava i li larolangi. Amen, e la hingo le tua. A e mai moe lunga o penga te whaelangi wa le masino, i la tau e la unga ina le fina ngalo le tua. Ai whai mai le upua Iesu, po la fionga pa ia le tua le fiafile nei. O le mea le nei tau te ilo ai le nganga o le tua. O nganga uma o e tau tino ua maliu mai Iesu ke riso i le tino, mai le tua i la tau. A o nganga uma o e le tau tino ua maliu mai Iesu ke riso i le tino, e le mai le tua i la tau, o le aneti ke riso lava le nā, le nei, ua o tau whaalongo ai, o le asau, o lo o iai nei lava. Ma le tusi konito, e usi tai fo i nganga o perfecta i perfecta, awa o le atua, e le o le atua ia o le whaasoe sā, a o le file mu, whaapeo i e kale sia le au paia tolu wha, aua le tautala o tau whawhine i le kale sia, awa e le tuina i ate i la tau e tautala, a ia la tau sistai, pei ona whai mai ai fo i le tūla whono, tolu 5, a whai wala tau fia i loa se tasi mea, i a la tau whisili atu, i a la tau lavatana i o la tau whale, a wā o le mea matanga, o na tau tala o le whawhine i le kālesia. O lona winga, e leo tau tala whapeo la whasā, nai tina i ngā luenga o lo whitaui mai i la tau, i le atina e ina o le tino Keriso. Ai o lo whai mai la fionga pa ia le atua, no true prophet disagree with previous prophecy of God. Le whai mai ai le peteru mua, lua peteru mua suiva lua tasi, o loo ia te i tā taufo i le upo le valoanga, e sili ona mausali, e le lei ona o tau nau iai, pei o se la mepa e mu i le mepa ngisā, se ia tafa mai ata, se ia lua e fo i le whetu wao i o tau loto. Ia mua i loa le nei mea. Ua le aise valoanga o le tusi e whamatala fuaina. A wā e le o le loto o tangata na tu ina mai ai le valoanga ana mua, a o tangata pa ia o le tua na lātou tala mai ina, ua o sofia mai e le anganga pa ia. E pe alanga se amene le ingo le tua. O lona winga le ingo le tua, e tatau e pe o le upo le tua, o na iai le me ingoa o le spiritual test of a true prophet. Le moni mawai le tusi o Isaia,
I nā sa ili ia i le tūla whono mana mau. A whai lātou te tautala, a whai lātou te le tautala e tusa mai a upu, la whionga pa ia le atua, ua le ai lava se malama ia te i lātou. O lona winga le ainga o le atua, the prophecies will be in harmony with the Bible. E testai i lau whaalongo ma lau whaalongo, le profeta po o i lātou o ala langa e ave le au le tua, e whai mai le au auna le tua, profeta Isaia. I nā sa iria i le tūla whono ma le mau. A whai lātou te le tautala e tusa mai a upo la whionga pa ia le tua. Ua le ai lava se malama ia te i lātou. Whamai tu se Jeremia, ona feta lai mai ai leo Iova ia te au. Aua e te whapea o hau o le tamaititi. Aua o i lātou uma o te awina atu ai oe. E te alu lava iai. O mea uma foi o te whai atu ai ia te oe. E te whai atu ai lava. O lona winga o le au auna po le tangata tu e ave le fina ngalo le tua e le tautala i ana lava upu. A e tautala e tusa o le formula a le tusi pa ia. E whaalango lango lona leo ma upu e tautala ai. E ala i le alofa ma le whaamanuianga le anganga pa ia. E ala i le upu le waloanga ma le whaatalaina o le tusi pa ia. E tautala ai le tangata o le tua. O rono winga, e te le mimilo ai le upu le tua. I le mea te finangalo, ma e loto o iai. A e te folo i le finangalo, pe te tavali, ma e muli tai i le mea finangalo ai le tua. Ma le te nome, o te whatuina mo i lātou o so lātou uso. Se profeta pe i oe, o te tuina atu foi a upu i lo ngutu. E whai atu foi e ia te i lātou o me umalava, o te whai atu ai ia te ia. O le tangata foi e le whaalongo ia upu, e whai atu e ia i lo ngutu, o au nei, o te taui atu ia te ia lua sifuru. A o le profeta e whaamawalunga, ma tautala i se upu i lo ungo au te le i whai ane ai ia te ia tautala tuai. Pe tautala ia i ngoa o atu ese, e oti le alava perfecta. A fai fo i whape ifo i lau loto. Pe whape ona mātou i loa o le upu e le i wheta lai e Iova. A tautala se perfecta mai suafa o Iova. A fai ele o le mea, a fai ele o le mea, ele tau nufoi. O le upu lea ua le wheta lai mai e Iova. O le whaamawalunga o le perfecta. Ua tau talai o ia. Whamaila le upo le tua. Aua e te whewhe ai. Ai au mai e le tua o lana tala le lei po lana upu. Whamaila tu se ele mea. O le perfecta ua vavalo. I le manuia. A tau nu le upu a le perfecta. O na i loa i lea. E moni o le perfecta lea ua au ina mai e le tua. Ele te tau whaamatalaina, leo auna o Elia, ina ua vavalo ma vavao Elia le timu, awana i toi pa use ua le tolu ma le afa tausanga, na tau nu. E whapena fo i le taimi lea o lo tātou soifua, mo tātou wolai. Whamaila upo le atua, their prediction will be accurate and actually happen. Ai ale spiritual test. Lea olo au mai e le tua mo oema. O le mea le nei tau te iloa i le nganga o le tua. O nganga uma o e tau tino ua maliu mai e su ke risa le tino. Mai le tua lava i lato. They will exalt Christ in their message. Amen. Nela hinga o le tua. O lo no winga. O le upu a Iesu, ia o tou ma profeta pepelo. E a profeta pepelo,
O e o mai a te o tau I ofu wha mamoe. A o to tonu o luko whe ai lava I la tau. Tau te loa I la tau I o la tau fua. Pe tau mai e tangata se fui fui mai le la au tui tui. Po mati mai le la au tala. E whapea fo I le la au le lei te tasi ma fua mai fua le lei. A o le la au le anga. E fua mai I fua le anga. Mai le whai pesu mai walu. E le mawhai le la au le lei o na fua mai I fua le anga. E le mawhai fo I le la au le anga o na fua mai I fua le lei. Suiva o la au uma e le fua mai I fua le lei. Upo Iesu e taia ia malafua ina I le afi. E whape whea nei loa. O lea fo I tau te loa I latou. I o latou fua. O lona winga e le tau whamatalaina le ainga o le tua. Ai ua au mai ai e Iesu le warning po le lapta inga. Their life and work will be exceptionally and will rightly represent Christ. E ale physical test o le au auna le tua. Le an ave ia petelu e le tala foi lea le la foi tawina atu. Wa mate la ina o ia o manatu e ai. O la tau sauni wo o ia te ia le whaalea. Wa vai atu le langi wa wanoa mele tasi mea wa luifo ia te ia. Peise ia e lautele. Wa no tia iona pito e wha. Ma tu ifo I le larolangi. Ala langa o lo I tātou. Le nala. E le au ngā langa o tō e whai mai. E sāna ai le pua apo le alawa. Ai whai mai le au na le atua pe asu e suele lei. Le atua aua. Aua e sāna o pai, e lei pai lava lo ngutu se mea leanga o nā mea. O lono winga o le whaalinga na au mai, e leo o mea ai, a o le tala lei I a tā lai ma moni mau. Lea na moni mau ai le au na le tua. O na te pa e leo pala amo ua iloa Israel o lo no whaitu a inga o no o leo le anganga o le tua. I lunga I a te ia pe whaitau le tala lea. Mata upulua fulua man lua sifulu. Ia po angai mai se whatau man lufulu whal mata upuleo e le tātou mau. Le tau mawhai o le tangata fo I leo pa lako. E whaasufi pa lamo. Ina ia whetuu Israel. E ina ua iloa e pala amo o lo iai pea le tua. Ia te ia mai ona tepa e leo para amo ua iloa Israelu. O lo nofo I tu ainga. Ona o leo le nganga o le tua ilunga ia te ia. Ona saunia le ia o lona whataota ua whape atu. Ua whai atu para amo le tali o peoro. Ua whai atu le tangata. Ua pupula o na mata. Ua whai atu le ua whaalongo I afionga le tua. O le ua vaai a mea na whaahari mai. Le ona le malosi umalava ua pau. A ua pupula pea o na mata. Ai aile nganga pa ia o le tua ia te oe maa. E te iloa le lei lava o le ti Apollo malan whaasos. E te iloa fo ile nganga o le tua. A pea lang samen. Fa mai I le tusi le ia le mia sifulu sufitu. Ua mawhai whapewhea le au na lo nei li. Ona tautala ma lo nei li. Awa ua le ai lava so umalosi. Ua le ai fo I se manava ua toi a tau. Le whaalinga lea na vaai e tānielu. Ilungo au vai hi te keru. Whai mai na vaai e tānielu e toa tele I lātou nei e whai mai na o ia na I loa le whaalinga. Na au mai ia te ia. Whai mai le whai upo e walu. Ua toa tasi lava na wau. Ona ui loa lea o le mea tele le whaali mai. Ona le ai lea o se toi malosi a tau. Ua ma vaelo matang o fie. Ua pula vale. Ua le ai lava se malosi ua toi a tau. O le ata, o le tangata, ua le ai se malosi.
The natural strength ua le ai. Ina ua ia maua le whaalinga mai le tua. Ai wha mai le tusi lava lea tani elu, ona ia whape mai lea ia te au. Tani elue, o le tangata walo whateleina ia e mawhauwhau i upu o te whatua ia te oe. Mai e tui lunga. A wā ua awina mai nei iau ia te oe. Ua uma ona whetalai mai ia te au o nei upu, ona o tū ai lea ua aunga tete. Ona whapea mai lea o ia te au tani elue. Au ar fefe. A wā talu le lua yaso na e sa uni ai lo loto. E ma fau ma whātinga ina oe i luma o le tua. Sa whaafofonga ina upu. Ua usau foi ona o upu suvalu. Ona toe pai mai lea i a tea. O le tasi ua tino mai pe istangata. Ua ia whaamalosi mai i a tea. Supernatural strengths follow. Ua papai ai le mana o le anganga pa ia i le au auna po le tangata o le tua e whaamatala ai le winga moni o le tua e ala i ana fionga. Ai a mose le au auna na au tautalatu le profeta na au whateleina whalinga o le au profeta foi na au sauni e tuai upu whaatoto o le profeta na ave ina e ai Israelu e ova mai e kupito. O le profeta foi na leo ina ai oia. Taimina wala au ina ai e le tua mose le au auna. Fai mai nei loa umai Israelu le mamalu o le tua le taimi e fia ai lunga le maunga. Ma fei loa iai ma mose le au auna. Ai fai mai le upu o le tua. Ua lātou wala tu lai le tai ao. Ma watu le vao ti koa. O loo, o atu i lātou o na tu atu leo i o se fatu. Ua faa pe atu. Iu tae ma o tau ena nofo i Yerusalema. Faa longo maia i a te au. I nā faa tua ia i a Iova. Lo o tau atua. Ona whaatu mawina lea o outou. I outou whaatu atua i ana perfecta. Ona outou manui ai lea. O le harfe au lea tau mwhai as whaatu e mamoli mo Israelu le nuu vala awia o Faapitoa o le tua. Ina ua maua le tala o lea o mai ia nuu o moapi e si taua ia as whaatu ma le nuu o le tua. O le mese le mana o le tua. E whailoa mo oe le SISDAC i le Afiafi nei. E le tau o tau i lene taua. Tutu ia o tau ma ia o tau tū mau. Ma ia o tau vai atu i lo la tanga ma ia Iova o lo o iate o tau. La inga o le tua e le Afiafi nei. A tātou wanga i atu i whaingatā o le soifuanga o le manaonga o le whiau mo oe le Afiafi nei. O le taua lea o le a tātou wanga i atu e le mo oe mau. Ai peia na whai mai le tua i a Israelu le nuu filifilia e le tau o tau i le nei taua. Tu ia o tau ma ia o tau tu mau. Mai o tau wa ai atu i lo la tanga mai a Iova. O loo iate o tau. O lona winga e le mawhai o na pepelo le tua i ana folfolanga mo oe mau lona nuu filifilia. Israelu whale nganga. O Afiafi tauli, o avanuia o le a e ui ma o ui ai, pau wale me fina ngalo mamana o ai le tua, o le matua e tū ma ia e matua e tu mau. O lona winga o le whiau, a whai o oe o le tamau le ainga, ia e tu mau. A whai o oe le tina ma le whanau, tu mau. Tau Iova mo oe mo le taua lea o lo tātou a ngai atu iai. A whai o au o le whai whiau, ia o tu mau. Te tonu le kalesia, ia tātou tu mau. Because God promises spiritual prophecy. Prosperity, if we believe
I lana upu, po le upu na au mai le au perfecta. O mai la ia, o le upu te mai tai perfecta. All the remnant believe that the gift of prophecy is evidence in the writing and work Ellen G. White. Those who have carefully studied her writing can attest to their inspiration. She met every spiritual and physical test of a prophet. Ellen G. White lived from 1827 until 1915. Although she had only 3 grades of formal education, she wrote some 100,000 manuscript pages on a wide variety of subjects. Her writing continued to withstand the test of time. Specialists in various fields who have examined what she wrote have testified that she was given knowledge far in advance of the times in which she lived. Her work in the remnant church included more than the office of prophet. She champions reform in health, temperance, medical, education, and even orphans work. Her writings are designed to lead people back to the Bible, not to take the place of the Bible. Le ingo le tua le Afiafi nei. Fai mai le au le tua mo ema. E le whaia lava se mea e le lii o Iova. Ai whaalia lona finangalo i ana au auna o perfecta. Mwhai ona ofisili atu le ne Afiafi ai ua whai wina le whea. Awa ngai mai lau fōlaunga ma le tā savalinga o le au toi o siana tau nuu. Wha tau nuu ina le whasfulu tau sanga talu ona o mai le whanau o le tua. Na launga ina malanga ina le nau auna te itai au ao le ta whea le whiwhine. Na launga ina le taimi e tūlai mai ai le whamamaluino le saarfisili mo e mau po whatau nuu le valo anga po le whiau na launga i oe o lo tau nuu. Ai a whai o lo e masalo salo pea mai e tu fesili pea i lo iai te taunu o le whiau mananga luenga le tua. O te manao e te tau ia te oe i le Afiafi le nei. E le ai se isi whiau i tu atu o le whiau lea o e maua, maua. To e paula valea o le whiau o lo launga ina. A Afio Mai Iesu. Ia whamanuia le tua e lau whaafonga le ne Afiafi. I le suafa o Iesu. Amen. La Aufaipese tātou tālu. Yo vai le tua lo mātou te mai lo fio le langi. Mātou whaftai la vanoa na mawhai ona etu ina mai mātou te tūla iai. Mawha leo lo finangalo. Mātou whaftai le tua e mātou te langona. Lo mātou whatau waa a o lo whaunga ina lo mātou soifua na mafuai o na mātou momori lo finangalo. O le lea se i alatu ma le mana i finangalo ma loto. O si o mātou a inga le ne Afiafi. Ina ia mawhai o na tāpena ina i pēa lo mātou soifua au auna. Ia e maise le soifua lau auna te itai au ao. Ai maise o le ofisa o le komiti au ao. Te itai mta ngaluenga i fia ma la ofai ngaluenga e maise le loa loa o lau fi au ma lau ngaluenga. I so se tafa o le neike lope o lo mātou soifua ma mātou tau tuai. O le se ia iai o au whamunianga mo lau whanau. Whamunia foi se tasi o mawhai o na maua lewa noe whafonga ai i lau fina ngalo ne Afiafi. I lau lava suafa Iesu. Amen.